Nanang, pabuludan dakman pa iti kwartayo. Tapang nayon mi ito sa rin ni Rina nga agabrod. Lukas ta. Agabrod ni bakit mo, maneng? O nanang, umadanin ati flight na. Ngam adapi paggastusan na. Ay, kastaya. Awan pailat anak yu, agabrodan. Kunak nga ron nga oray saan pailangan ko ma. Tadi kampay nakabukal iti anak. Ngam agpilit mo't. Magagaran abumaknang. Ha? Amoy mo't di manugang yaw. Nangato ti arapaap na. Kaya't na ti agpaado iti kwarta. Kat manungarod ti kasapula, manak ko. Oray 5,000 pesos no adda nanang. Bayadan min tumutlaang no addan to kwarta may. Sige, mabiit laeng nga rob. Ne, agsingsingpet ka ito nga panawak maneng. Hangka nga agbababae. Baka agisangpet ka kit iti babae ito'y balay no ada ako ni Jabron. Ha, han mo nga padpadasan maneng. Saan mo't ari na bakit? Jak mo't may turad nga ramidon ti kasta ah? Dapat lang atan Siyak lang aro din ti umadayo nga agtrabaho. Ada pa lang ganas mo mat nga agbabae. Aha, panunutam ti rigat ti biyag iti abroad maneng. Narigat ti may adayo iti pamilya. Uwin bakit? Amok na ita. Rina, anak ko, nakarubat kayo. Dumagas kayo pa nanang tane. Madama pa lang ti panang bilbilin ko iti manugang yo. Ay na, nakabaybayag kayo. Aldawan. Mga numala daw kay ti flight mo. Nagsapapay lang. Madama pa lang amin ti panang bagbagak iti manugang yo. Tane, baka tilar arami din na no ada ako ni abroad. Wan mat nga men, maneng. Amang ano pagsibo ni Rina, adan yawid mo ababaay. Saan mo't ananang? Saan mo't akasta? Amok mo't tinasayaat kan saan? Sa bagay, Rina, awan pagdaragam. Tada kami kan ni tatang mo amang bantay kan nila kay Mau. Bantayan minto iti hustaw. Sige nga roda nanang. Tapno amok ti mapaspasamakid to habang ada kay abroad. Lay, ada kamot gayam nito'y balayaw manay. Apay, awan trabaho mita. Jak simrek tatang, masakit ti tiyan ko. Sumanubliak mo ti di kasilyas. Lay, apay ngay. Nagabrod la jay anak may agsenyorito kamutan. Ha? Ni isang tatang, nasakit namin na talaga ti tiyan ko. Mala, sapay ko bangarod na saan kang agpampambarlaang. Tanay, narigat ti trabaho di anak may ija abroad. Agkalyo ti iman ang agtrabaho ija. Uwan tatang, amok na ita. Nga lang around, agagas ka, tapno agimbag ka adagaws. Kat makatrabaho ka manan. Tanay, sayang tiyal daw. Hello, Rina, bakit? Kumusta kan nga dito abroad? Ay, kastoy agrig-rigat. Ay, nagringat nga permiti trabaho ito'y. Kanayonak nga mapuy-puyat. Basit pati kan-kanak. Kan-kanayonak nga bugbog kawan dagiti amok. Kastaya. Ala, ano sampay lang bakit? Ta, kinayat mo mo't ngamin ti agabroad. Kurangam mo't ngamin ti masapsapulak na asawam. Kasano kat kurang mat ngamin ti diskarten? Han mo nga mo tag sideline. Sang kabirok, sang kasakmon matiswildom. Kasano nga ro da maka-sideline na kat ultimo day off ko agtrabaho ak. Tadi mo mo't kayat nga ag day off ak. Nalaos to. Nag-ado manan nga ibagbagamon. Aminam ka di nga agpampamayan ka. Kurang tigagat mo, iso nga hanta nga bumakbak nang. Rina. Apalak nga ron dagi jay ko kumarik ta naggagagatas asawa da. Ado ti pagsapulan da. Iso nga ado ti kwarta da. Kat nabiit da nga bimak nang. Iso nga si ka doble ang tigagat mo. Triple ang pakit di Eh, Kat naimbaganan jay sakit itiyan mo. ada pa ibasit. Hanggang simre ka kung iti trabaho. Una, no kayam lakit de, sige, sumrak ka, tasayang tiswildom. Talaga nga kasta. Siyak to pay, permiti sakit ti bagbagyak ito'y. Makabannog nga permit. Iso nga panunutom dagita nga rigrigat ko ito abroad maning. Hangka nga agnam-nam ay lang ita. Uwin, bakit? Anyat gatangam, insan maning.
Gumatangak man iti Diyos kan biskwit insan mayla. Nabisina ka nagapoy ti trabaho. Nalipatak nga minti nagmerienda itay. Tay apple juice kan dayta nakabiti na biskwit. Mabiit lang insan. Adto yan. Agtugawak pa dito isang utistor mo insan. Ta pagin inanak man. Nabanuga ka talaga. Pangrabyak siguro na ito yan. Masadot ako ngagluto. Nabanuga ka talaga. Kasano adi ka mabanog kat nagrigat mat ngamin ti trabaho insan. Agkiwar iti simento. Kan agbunag iti nagdadakkel abat bato. Wan nga raw. Hanggang talaga kasta. Anya kat awan mat ngamin na ilipas da tao. Iso nga anusan ati kas ti klase ti trabaho. Ay, mabiit lang insan. At dagayam tay linutok itay aldaw apansit. Mabiit lang tayalaan ka. Ha? Ay kat agyaman ak nga rod insan. Ay bitaw lakay. Naggapuwa ki jay store ni Susan. Kat ay nakitak ni Maneng nga manugang tay jay. Madamati merienda na. Nakasikawel ngag merienda. Anya? Na ay, imbag man ta, pamirye-merienda laangan. E dinto ta dya asawa na nga anak ta, kat kastaw na yarigat na ijabraw. Kan nakitak pa yan nangan ni ti pansit. Agasam nga'y dagit ang order na. Kunamala na sino baknangan. Merienda. Dinamaw taginaw. Imbis nga gluto di balay da. Tanayin inot kuma. Ngam sama. Pasig sabot nga ijirwar ti pang pangananan. Lakit dia. Barayo boy magayam da dya manugang mo na da kwartana. Kwarta na nga. Kadlo kwarta ni rin ang anak ta tigas gastusin na. Ay wala niya. Angam no agas asta ko na malan pagbambanugan na ti kwarta ngay gatgatang na. Wala ta manumit lat sweldo na iti trabaho na ngay. Nagbasay. Uray pupuutam anseng bakit. Iti saan ngagbayag. Saan ngagtrabaho jay manugang ta. Tanam naman nalatan ti ipaw 8 jay anak ta. Pare Baning, dumagas ka ba ita isat mo? Nay, adan samot okasyon diti balayo paray. Wan paray, kasangay tayo ubing ko. Hanggang mangan ka pa sa kantog siya. Makipanganak latan paray. Sa anak pangagsyat. Ito lang may paray. Pahayan nakpal. Ikaw kay paano? Wala, mangan kan. Ta isat mo na madamdama. Hello tatang, kumusta kayon ngay? Nasaya at latamay kanakaw. Angem ada sa balay nga ibaga. Anya datang ngay tatang? Jay asawam. Jay mutla agbarbartag tar aramid na dituyan. Ha? No saan nga agbartag? Agmerienda iti store. Saan nga aglot-lotol ti kanan na? Agpalpalutong sa iti store ti kanan na. Ay, awan magastusan no kas di tar aramidin na. Si madutmutang manipod nagabrod ka anak kaw. Ne. Madi ate kastang araramidan na. Hana nga mo tirigat ko ito abroad. Kurang to pa ititurturog ko ito'y. Taka na yung te overtime ko. Ano sakta agrigrigat ito'y adalang ita nga agnamnam ay. Pag namnam ay natipawpawit ko nga kwarta. Ay, saus, ibagbaga ka na nakaw. Sayang, tipaw-pawit mo, no panuloyam di asawam. Sapay adda ulbud na. Iso nga sigurado nga ilipak na ti amin, nagdamag kakinkwa na. Kasaok tumanday di nga maning. Hello, Rina, bakit? Hano nga mo tirigat ito abroad? Puyat, banog, bisin ka na iliw ti kalaban ito'y. Apa kayat mo nga mabagtitak ito'y maneng? Ha? Apay mananaya bakit? Kasladaman basol ko niti kasta pa nagsasaom. Marigrigat anak pa nga makisao kadagiti amo kito'y tasabaliti sa uda. Handa nga mo tag English. Huh? Nagsakit ti bagbagyak nagtrabaho awan nga pa-pros iti bukot ko. Rina. Nag-uyong to pa dagiti amo kito'y. Karkaro jay babae, naimon. Kaya't kung tagawid, nga manano saklang ito'y. Bakit? Kaya't ko nga makaurnong tayo de kwarta.
Iso nga ano sa akin, Toy. Pagkatapos, kasadararami dumita. Ha? Aramidak nga. Hang kaman mat nga aging dadamag. Barayo buyo ka nga agbarbatak ka pa'y. Anya nga datang araramidam. Merienda ka pa ano nga, merienda in his store. Apay hang kang aglot no to. Ni, nagkuna. Naminsan mo't la nagmirinda ki gestor. Kan naminsan la nabarte kak ta inawis nak ti kumparik. Hanggang nagawid ak mo't la dagos. Madete ka sa ngaramid mo. Baka no madamdama ang sugal kan. Ay madi ah. Hang ko nga itulog nga mapasamak data. Iso nga agpin na sinsya talangan maneng. Malipod tata hang ko nga ipaw itikwarta kanya. Saan ka kumabasta mamatilatan iti idandanon daken ka, bakit? Basta ang trabaho kalad ta. Tak na damot kwartam. Hang ka nga ganan ta aguror nung akmat itoy. Tak no adan to iawit ko nga kwarta. Sana problema kanyak no di na kun pauitan, ta damot kwartak. Tiladyak kayat kat tipadaksendak. Sana po no nagita anay danon kan ka, Rina. Sige tane, ang trabaho akmanan. Nagsakay tisikat kung trabaho ito. Sige, bye. Bye, Rina. Kahit anyat ko na jay anak mao, nagsarita kayaw ansay. Wan, Bito. Data ka nun ti pagpawitan na iti kwarta. Rumbong laing data tidadakil na. Wan ra. Data tinagrigrigat kang kwa na manipod si Kugko. Narigatan nakpa iti husto idin inawag ni Rina. Sa idin si Kugko siyam abulan nga inawawit ko dito'y tiyan ko. Siyam ayamat. Pitaw. Ay wang gaya man niya. Premature gayam idin ni Rina. Sa idin pas nga ikaw, managsakit. Puyatan na ta idi abang asasikaso kang kwa na. Kanayon pa ide ama ospital. Wan garod sa itatadakilan, makatulungan ka na ta, ngam sa balit ang numar. Di ba't sadot nga asawa na? Naglalaingan nga ay. Iso nga ron day tatikonak. Nakiasasawa pa ilang amin ni Rina. Nagbakbakit la ko man na balasang. Nasaysaya at pa'y. Ala, bye-bye no kastati kayat na nga aramidon. Sinugsugan siguro da abalayan di asawam, iso akasta. Kastamat la ti atap ko nanang. Pinadakas dagiti katugangak tapno isura ti pagpawitan ni Rina. Sana bale, tadamot trabahom. Agbiag ka nga uray awan tulong di asawam. Kan maysa, awan mo't anak yo. Iso nga awan parikot iti daita. Tilaang maday, jay padaksenda ka. Madi ati kasta. Wan nga ron nanang. Isa medyo nasakit tinakam ko. Ala, bye-bye amlaang ida. Basta ipakitam asaan ka nga apektado anak ko. Agtrabaho kalata, kat agsingsingput kalata. Saan ka nga agrebrebel day anak ko. Nadto kwartam, Bitaw. Nay, hapay, banaw timpaw iti anak ta. Dahil laan, ay imposible ay, jakpat yan. Kat, alangan nga itad ko amin kang kangayang pawit na. Masapol nga agidulin tamot iti kwartata. Tapno ada kautan tano ada emergency ta. Nayunam, dabayadak iti online. I-deliver na siguro no madamdama, ta out of delivery kunanamay. Si Kamal lang aro dalakla kaya mat. Manipod paw-pawitan na ta dyan nakta iti kwarta, uman-order ka iti online. No da makita mo orderam. Yakit uray ata mausar mat. Mausar nga? Diyan order mo akaputay, di mo maususaran. Nakabitin lang jay sa lapayan. Ay kit kasano nga usarag, kit awan mat daw. Kay dolin mo sana kas dyan nakawara. Diyan order mo nga aircon, nakawara lang jay. Nagalas mat. Piki mat na di nga aircon. Nagdakilan na di picture. Hanggang no sumangpat. Sa ngadangan lagayam iti kadakal. Uman-order ka nga main. Uray saan mo mata kasapulan or orderam. Adapay sana naluklukatan nga order mo dya kusina. Sumanali lang jay.
Bayam, talo kataktaw no masangaw. Nayunam kat nila tayo. May mayatan ti kastaw yung am tagbisyo ak. Kaya't mao, ngay nakagbartag-bartag dita kan agbababae. Adto tili magasawt. Umanay daytan. Anayimaw na dwaribaw. Bay amman ta urnong-urnong, ta lakay kan baketan. Kano da emergency pagkastusan tangay. Adamat jay anak tayo di abroad. Bay-bay ang natakot adadakilan. Da nagmun ayaan seng. Mayla, nadaman sumangpet nga order kaw. Pakialam tuman niya. At dapat te order yu idinapan alawas, uncle. Di yu pa'y naala dito store. Ha? Mano aya? 2,000 pesos amin, uncle. Ala, yag mo nga ruday. Utangag pailaan ka bayadan to ni Rina. Agpaw ito iti dolyar. Ure porsentuam tapno awan may bagbagam. Bayadan nyo pa'y uncle. Taimbak up ko ti collection dito store ko. Apay, di ka makaawat, Mayla. Awan pa'y kwartak kita, ta pagbayad ko iti sumangpet nga order ko to'y kwartak. Inton agpaw it ni Rina, agbayad aktukin ka. Apay, anyat pagrekrekyaran nyo ngay. Dahil ito'y man na Mayla, sana makaawat. Imbagak lang aruran nga utangag, ta bayadak to na agpaw iti anak ta manipod abroad. Ngam sana makaawat. Mano aya? 2,000 ah. 2,000 lang. Aday. Aday tati 2,000 pesos. Apeti ko na mawan makukwarta may. Ha? No ide tagtagibasitan na kami. Sanitan tadan pagkarit mi mayla. Ala, saan kayo matagtagibasitan, ante? Saan nga? Kano dandan di na kami pautangan ni di. Tamo ngawan pagbayad may. Ala, saan ante? Ay, di ka naglibak, Mayla. Mala, idulin mo kay din dahi ta 2,000 taukupam. Barang ibak nang mau. Mala, mapantan, bitaw. Di mo tutupan ida, insan. Amumot ti ugali dan. Ay, grabe ti panagsasaudang agasawa. Sigo din akas jayda. Ngam kimaro mat alimastugdan idi naka-abroad ni Rina. Una, nang runay tatay sudan ti pagpawpawitan ni Rina nga asawa. No kasta, talaga asaanan ang nagpawit di asawam insan? Saanan, insan? Hanggang ayos lang. Sana dahi tati panggapwa ka mangguray ti asawa. Adamat kwarta, tagtab-trabaho akmoy. Nasingpet ka ngamin unay, insan. Tagibas itunda ka dagiti nakaikamangam. Uray tagibas si tendak. Basta sa andak kumamot na padaksan ni di asawa. Hello, anak kaw. Kumusta ka ngay dito abroad? Kastoy tatang. Makabanog. Nagrigat nga talaga tag-abroad. Hay, banog nga ka na yun. Mala, talaga kasta anak kaw. Awan nala ka at trabaho. At kumusta kayo nga kanina nang? Mayat naragsak kami. Daada ka na yun kwarta may. Nahuan kwarta may. Napudot ti ulo may. Kanayon kami nga agapa. Kat ni maningay, makit kay tayo. Ay na, di mo damagan na jay. Ta awan bibiyang min kenkwana. Aramidin na lang ti kay-kayan na. Di mo pa lang amin sinaan. Ha? Awan may tultulong na ken ka. Nagbasit ti sweldura. Mabanbanugak nga ro dan iti abroad. No ag-awidak ita. Hanak mat nga mayakan iti mayat nga biyag. Hanak mat nga bumak ng kanya na. Tahan nga amo ti agdiskarte. Masyan kami nga rudan ken ka anak kaw. Sa anong sinaam ni Maneng. Kay-kayat may. Nanan, tatan, makisinsina mo't tanjay anak yu kanyak. Tulungan na kumaamangay ayo kan kwa na. Ay ayatag ti anak yu. No di na kan kayat ni Rina awan maramidam. Di mo ipilit ti bagim kang kwana. Wen met nga main manay. Awatem ati gasat mau.
Nakapoy ka nga may iti diskarte. Di mo lang arudan maikan iti napinta sa panagbiag. Di mo pa maikan iti anak. Ha? Mala, agawid kan maneng. Nuan niya ti desisyon di anak may iso ti masurok. Di mo mabali na tubngaran. Nagpawitan jay anak ta, ansay. Awampay mo nga rod. Hindi pala namin sa nakalman nga rurayak ti pawit na nga mawamatan. Nadilingat ta ti sweldo na. Diya ka mo saan mo't amadildili edi? Apay ngay. Imbes ko mga on time ti panagpawit na nagsina dan iti asawa na. Ay, wan nga rodra At nanay, isong tumawag. Ay isong bata mo lakay. Wait. Hello, Nakang. Hello, tatang. Ay na, pasensya kayon. Hanak pa lang nga makapawit kanya yo. Amok nga rurayan niya ti pawit ko. Anda nga may nangusarakit ti kwarta. Ha? Apay, nangusaram iti kwarta anak ka. Eh, ang kayo ko mga agungungat niya. Ada boyfriend ko ita Pilipinas kat imutang kanya iti kwarta. Anya? Boyfriend? Apay nga ikikabit ti kwarta. Hang ko nga inted. Inutang na. Bayadan nanto kanuno makatrabaho. Sige tanya do pateramidak. Bye. Ay, Anya jay kunana? Boyfriend? Wine, bakit? Ada ka no boyfriend na. Kat isaw ti pinawpawitan na iti kwarta. Anya? Nananay. Isumarot pinagsina ta idakan manay. Tapno mabukudan ta ti pawit na kwarta. Ngam na kinobyo mat gaya bain. Andamot manan ka inagaw ta bakit? Nay, Rina, ada kan anak kau? Ay, biglaan ti panag-awit ko, tatang. Tao may ko kumaidarom jay boyfriend ko. Ha? Apay aya? Ay, sumrak ka man pa'y. Kinukwarta anak na jay nga lalaki. Kuna na nga, baro, nag-adumat gayam te asawa na. Ada bakat nga asawa na. Ada middle age. Kanadag tawan iti 20. Anya? Ay, gat idarom mo Barwam. Wan ko mga rod ngam ti question. Hang ko nga naidulin dagi jeres resibo di nagpawpaw itak kanya na. Kailangan ka numat gayam dagi jay. Tapno ada ebidensya. Anya? Ay, awanan tatang. Awanan ko kwarta kun. Hey, masadot akon nga agsublay di abroad. Nagregat ti trabaho jay. Ay na, aday jay Manila ni Maning balasang ko. Nakidagos pay laeng iti balay ti gayem na. Tao madanin ti flight na. Ha? Ag-abroad gayam ni Maneng? Una, tamaburyong ditoy. Tasininaam mo nga minun. Ay, hang kumat gamin nga makontak. Kasaok ko mananang. Nagsarita kami itay agsapa iti cellphone. Tanaam mo akti sa sangput mo. Kat nasaukan ko na. Bareng agbabawi nga agabroad. Ngam agragot matlat nga agabroad. Kat kunana pa'y nga awanan pakibiyangan na ka. Aniya? Nag-abroad nga rod ni Maning kat di na kon kinontak kapulos. In-block nak pa yan iti social media. Sa bagay basol kumatkit dita siyak team mo na anang isina kenkwana. Ken ginuliba. Tadakat nga rod madian na aramid ko iti kalabas. Awan nga rodan ti damag ko kenkwana. Sa anak mo na nag-abroad, tadyak manusan tirigat iti trabaho, ije balasiw tao. Aglutluto aklatan iti merienda dito'y sango ti balay mi, tay supay matapangalak iti pagbiag mi kadag iti dadakkel ko. Pasaray agluaak, tunggal malagip ko ti asawak. Ngam awan maramidak tadinak matan kayat, nga oray kayat ko kumamaurnos ti amin iti nagbautan mi. Alakastan, tuigayem mo, Rina.
Alaga gayam di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Asido man ang di babae nga insangput mo dito'y balay, nang sarsara ka man ang itiday jay Reggie. Ni Nicole na dyan, anang. Inyawid ko mat-inin iti balay ni Nicole. Ah, jay sales lady, jay may sa department store. Di mat kunak ajak kayak day jay nga agbalin anobyam. Nanang, Maminsan pa'y makitak day jay ababay dito nagtibalay ko. Talaga makangagan kanya. Sales lady lang day jay anak ko. Dito mo lang makatulong kan ka into nag-asawa kayaw. Jak kayat na marigatan ka. Magkita ka langan iti sa bali. Jak kayat day jay. alakit no kasta ti kayat yo. Makiwin na suwasak nga rod kanukuwanan, nanang. Kasta surotam ti pagayata. Kapara mo lang iti pagsayatam dagito nga ibagbaga. Mala, ingkag palasan tamangan tan, Richie. Unay kamatan, Reggie. Gapo lang ang iti sinasautiin ang kontra kanya. Makiwin na swas kamatan. Awan ka din ti karbangam ngagdesisyon para iti bagim. Pasensya ka, Nicole. Ngam panagkunakit husto ti inak. Iso nga gwin nas wasta. Sumapul ka langan iti sa bali a pakirelasyonan. Takas takmat. Talaga siguro asaan adata tinaituding para iti tungkal maysa. Ti ko namkit di. Di na kaya tinapili nga inam. Okay lang. Nasaya at metkit ya. Taimbagam anasapa. Tano saan, ang mga nusyakmat lang ti maestres. No datan ti agasawa. No di nakgayam kabailan nga ilaban itinam. Pagan anukmat ngay ti mamas boy. Kun madikdiktaran akaskan ka. Angkal, nagpintas man radya babae, o. Makita yo ka de. Itakla ang makita dahi dito lugar tayo, ah. Ah, ni Tyra. Kaanakan ni kumparik apidring na ita. Sigod ang nagnaada di Manila. Ngamita, andan sa trabaho na dito lugar tayo. Sa makipagnanaad di tabalay na kumparik. Andan nga ta boyfriend na nangkan. Single sapay mo't dayta. Awan makaiturad nga agaram. Agam saan nakasigurado. Parasek tuman nga rod kag pasya dita balay na tatapid rin. Ay ket sika kaanakan. Kas lang amin kurso nadak ti kaanakan na. Marikrik-nak angkel. Ison ti kagasat ko. Ay ket sapay la kuma. Ta damat gasat mo ken kuana kaanakan. Naimbag nga oras mo, ading anapintas. Mabalin ti agpasyar. Aywan gayam, sabong parakin ka. Ni, tay samat lalakaan asabong dayta. Ha? Hala, sumrag ka. Agyaman na ka din. Aywan, siya gayam ni Reggie. Tay ramat tinagan ko. Sige, ibaga mo na niya tigagaram. Diyak kaya ta dupay apasikot-sikot. Ah, kwa. Kayat ka nga raman. Ken, Ah, dagtalaan ti bagam? nakasaganak amang ikasarken ka itanyaman nga oras. Sige, mabalin mong tagawid. Tatingi-tingak ba't nga mo natiriknak ah? Anya ti amok no managdakdakas kagayam kat adadakas sa panggap mo kanya? Ni, awan mo't napudno ti panagayat ko ken ka. No kasta, sursuruang mga rutaguray. Kasta ngamin ti problema kada kayo lalaki kat. Di yu pa ammo na imbag ti babae ngam kayat yun nga sawaan. Kayat yun nga klunan da kayo dagos. Ha, makaurayak ading. Sa anak nagdardaras. Naala kon ti pensyon ko, anak ko. Kita umanday tuno kayat mo. Inggatangan ka iti branded a t-shirt. Inggatangan ka mo ten iti naimas asidaan. Tapnuditan agluto iti sidaan ta. Ayabantan ni uncle mo Aloreto. Ta sigurado adita mo't la maibus ti ginatang ko aletsyon. Ay na. Ay, diyaman na ka, nanay.
Talaga mo na. Diyo malipatan amin na paborito. At danto isuot ko itong sarong karak ni Tyra. Nanananay, apay, asino mananday tatayra. Tay kabarbaro nga ar-armag na nang. Magustuak nga tamot lang. Una nang. Tanapintas ni Tyra. Ken mayat ti trabaho na. Iso nga awan lakit di. Kag bali na parikot tsukin ko na. Jak pa yung maipasar dito ya. Ta dinak pa yung inaklom. Mala, lalaingam nga rod Tama nga no ison ti kagasat mo anak ko. Tako naman tamayat ti trabaho na. Dakil nga tati sweldo na. Jak ka muna nang. Mamwantay to ano aganyan ayat kami. Tyra, agar-aram samag kang kaniri, Jay. Wanante. Awang magkediti makunak iti day abaro ta nasingpot. Ken nagagad. Iso na lang ta medyo nangiwat jay inana. Awan agbayag anobya ni Ray jay gapo iti inana. Nung siya kamay sante, jak pagparikutan ti nana. Apay kumangay kusan mga iso ti makadwa kitag nanayon no bilang laang. Tay anak naman. Nukas pangarigan tada kayon to tagkagasat. Lumasin kayo adagos iti pagnaudan. Di mo itulok nga iti balay dari iti pagnaudan nyo. Tamangan no kalbaryo lang tibiyag mo ijay balasang kaw. Hay? Jak mo itulok day ta ante. Amamudak mo ten. Jak kaya ti madikdiktaran. Taadan bukod ko panunot ante. Sa anak mo ten nga ubi nga basit. Sapay la ko mga rod tagkatunusan kayon to iti inana. Kumusta ti panagaram mo ko ni Tyra, Reggie Baraw? Jak nga rod mo no danamnamak angkel. Nagrigat tumat kami na basahan tirik nana. Sa bali ni Tyra ang karagiti babae anak labas kanya. Makita ka dagos na danamnamak karakwana, mabantitid na ida. Angam ni Tyra kasla suplada. Angam ket di entertainan lakmat no kasya sarong karak. Saan ngamin ngagpapada nagiti babae kanakan. Wan mat ket ti angkan. Naklunan nak ni Tyra pakasara ka dagos. No, umanugot ni nanang mo Umanugot man wano saan pakasarak ni Tyra taay ayatit launa yang kail. Oh, agyaman nak Tyra. Kung naklakit din awan namnamakin ka. Agyaman nakatadi ka na umakan naupay kanya, Reggie. Apay ko maamaupayak nga. Ay ayatin ka ngamin. Isa nakaurayak. Ngamne, balagan ka, Reggie, Jak kaya talukunak. Jak kaya timaluklukaw. Ha? Saan mo? Awan mo't panggap ko manglukukin ka. Ipakpakaunak laang. Tawan kabutang ko, Reggie. Oo, Tyra. Promise. Nasayat mat nga ron. Kaano nga ipasyar na kiti balayaw? Inton bigat. Tayam amu ka kaninanang ko. Naimbag nga oras yun, Nana. Aywan, awatan nyo dati pasarabok kada kayo, Kat agyaman ang itinabara pa ng pasangbayo kanya dito balayaw. Awan anyaman na balasang ko. Ay na, agyaman ang iti da ito'y. Kinapudno na. Italaang nga da nang yawat kanyak iti pasarabo. Manipod ka dagiti nagbalin anobya ti anak ko. Nakagawa ko na nang. Tyra, mangantayon. Ituloy tayo ti agsasarita. Kabayatan ti panangan tayo. Ikasar ko ni Tyra nanang. Anya, kasarada agusan. Nabiit pa'y matla nagayan ayat kayo. Kan itala amaam-amok to'y nobyam. Kaya't kung nga ikasar ni Tyra iti kabiita na panawin, magagaranak ko na yun. Ay. Ni, didak sama kaya ta para iti anak yun, Nana. Ha? No didak kaya ta ka okay lang magkanyak. Makiwin na swasa kon kini Reggie no nyat kunayaw. Ni, saan Tyra? Ay ayatin ka. Ikasar ka. Uray saan nga umanugot ni nanang ko. Bagbagaan man jay ka anak ka, Manong Loreto. Apay aya. Mga sawa ka nuki din. Kanabiit na pa ila iti kayan ayat na. Ikasar na ka nun. Katbay ano kaya't nanti mga sawa. Agin inayak na lakit day palubo sa maon.
Kaya't ko kumangarudmat ang maamam mo na imbagjay agbali na manugang ko. Nungay nagalas gayam to ugali na. Saan mo na parikot na ita? Saan mo ta si Katimaki din na? Jay mo't anak mo. Isabay am nga isotag desisyon para iti dayta, kabagis. Apay, Reggie. Di pa'y nakariing tay asawam, anya turasan. Nasapapay mo't nanan? Bayan nyo lata ang maturog ni Tyra, ta day off na matita. Ipapas na ti maturog. Kastaya ti rumbang agalad ti asawa babae. Rebeng na, masapa nga agreeng tailutuan na kay ti kanam. Iso kuma ti mga sikasukan ka. Ala, baybayan nyo pa lang, nanang. Ay sana mabalin ti kasta kanya. Iso okay din ti agpasikasukan ka. Iso ti pagserbiam, naglaingan ngay. Di kanto pa'y pagtrabahon apulos dito unag ti balay. Ay, kita ang basita na ka. Di mo itulok ngandaran na kati asawam. Apayan, Reggie. Anyat mapaspasamak kininanang. Sumanaumot itay. Kumanabtuog pa amin ang kagawaan. Kat kayong imasan pala titurog. Pasensya kan, Tyra. Di mo latan ikaskaso ni nanang. Wala, ituloy mo lata ti maturog. Ay, awan na. Jak makaturugan. Tanagariwawa mo ni nanang. Jak kaya ti kastagalad ti katugangan. Amo na mat maturog na tao, dumanabaw. Anyat kaya't napagparangan ngay. Pasensya kan bakit? Jak manusan ti kasta kabalay. Isa lumasin talangan iti bagnaidan. Ha? Ay, mabalin ka di ayuman ko pa nga umuna ka ni nanang dahita abana? Anya? Damagag pa'y kan ko na, no umanugot alumasin tawa no saan. Iso, tiag desisyon para iti dahita. Gumatang kantuman iti baro a washing machine, Reggie. Nagrigat nga usaran day tadaan. Marigatan mo ito nga grikos. Damagag to pa yakan ni nanang, no masapo lang masukatanan ti washing machine. Amangan no masair tirig nana, no sukatantan iti baro. Anya? Ni nanang mumanan. Apay, anya ti parikot ditoy. Ay, Awan nanang. Malaw may kanri dyan ako. Nagarami na kiti merienda. Umay murabanan. Sige nanang, tulungak pa ni Tyra nga aglaba. Babae ti para laba, saan a lalaki? Di ka man nagpaandar di ta asawam, Reggie. Kakaiso na di ka pinaglablaba idi baro ka pa'y. Ala, umay kantag meriendakan. hoy Reggie, bigbigatan na kailad ka dita. Bumangon ka man, tayong kay tuloy tilablabak. Ay, apay nga ibaon-baon mo mulat tanta anak ka. E dento tadyak pulos paggarawan dito unag tibalay day ta. Tumakder ka dita kunak, Reggie na eh. Wano iwas-iwas kukan ka dito walays. Sala mabalinti kasta kanya. Uwan Tyra, bakit? Inak aglaba. Nagawan mo't ababain mon si Katayra. Talaga mapukaw tibayin ko no kasto ti mapaspasamak. Iso asadot tanak yaw takas tauna ti panang baby yo kang kuana. Di makkalabunjing de tanak yaw. Nita, agolay magka. Saan atilay bagbagam? Nagar ka kiting asawa. Si kaaya tinangipas ngay kan kuana. Tako na metlan asino kan amang manmandar. Saan na nangam siyak tasawa na? Iso asyak ti rumbang asurutan na. Tyra, bakit? Saan ko mamatakas na ti panagsasaom ka ni nanang, Kasano? Kat konsensyon na ti kinasadot mo. Masapul nga agnakam kan, Reggie. Sana puro na nang latan ti balbalikas mo. Kat no dinak tong palan iti kayat ko mapasamak, nakarkarong agapata, kat amang ano sinaan kan. Saan Dinak panawan. Wala. Surutag amin na pagayatam. Mala, rumwar ka nga rudan diti kwarto, kasi katagluto iti pangrabyan ita. Saan ko man anaskan nga ibagak daytaken ka? Nang runa ka awan trabahom? Sika kumamatan ati mga ramid ka dagita? Nay, apaya si kamanan tagluluto, Reggie. Talaga asadot di asawa man niya. Nanang tangiwat yu. Isakit mo day di ababae. No mukla akas jay ti ugali na. Diyak kuman immanugot ang nagkasar kayo. No amok kumamat abunjing tanak yo, jak kuman nakya sasawa ken kwa na. Awan pa'y serbina nagdaklan ti bagina, tawan mo trabaho na. Heh! Isumat lagayam at Tyra tinagan mo. Takas kala tigre adumuklos. Nagalas ti ugalim.
Malareji, agao ka no nakalutukan, tamabisin akon. Ay na, Manong Loreto, nakakaasimot ti pampamay anday ya atay ra iti anak ko. Ibaon-baon na mulatan nga uray si sasango ak. Idin to tadyak pulos pinagtrabaho ti anak ko iti unag ti balay. Di mon pakibiyangan diya kasawa, Diyos ading ko. Basol mumutlaeng ta pinanuy-nuyam tumot ngamin ni Reggie. An-anderan mo't tay asawan ah. Isursuro na laeng iti rumbang aramidin na. Saan apanangander day jay? May sakamot. Kanunungan pa'y tiaramid na dya babae. Kat pudno matibag bagak. Tulungam kit din ni Tyra amang bagbaga ija anak mo Nagdakkelan akarne ngam saan ngagtrabaho. Kababain kadag tinakaikambangan na. Nagmayat mo't tibiyag mo, Tyra. Nagmayat ti bubuyam dit. Idin to tadyay anak ko. Kat aday jay likod ngaglablaba. Kat basol na imbagak mo ta sigudan na nga ilabadag iti murang mitap no sana maurnungan. Ngam di mo't dumdumngag. Ay agtalaw ka dito'y balay minukas tamo lang ti ugalim. Agsina kayon iti anak ko. Di ka kayat aparakan kwa na. Parparigatam ti anak ko. Jak parparigatan tanak yun nanang. Isursurok lang iti rumbang aramidan na. Tabinaybayan nyo mo't ngamin. Di makkel ngawan na pulustam mo ng aramidan dito nagtibalay. Agtalaw kan. Sana siya ti karkaritam. Ay kawan na. Day talagayam. Anyaman ti pagrikrikyaran yun ayananan, Tyra. Pagtaltalawon na kun to inam. Isapasan siya kan Reggie. Ngam pumanawakon. Ni isaan araramidak mo't amin na kayat mo, Tyra. Di nakpanawan Agpili ka. Sumurot ka kanyak. Wanag bati ka iti unag tipal dato inam. Ha? Nanang, anyangay. Di ka sumurot kan kwa na. Agbati ka, Reggie. Di naktugnaran. Tawan na pintas amasakbayam no sukiram tinam. Pangaasim ka din, Tyra. Sumurot kan kanyak ng agawin. Pasensya kan Reggie. Ngamtsak ka ba ilang ti makibagay iti inam. No kayat mo, lumasin tan iti pagnaadan. Ay saanan. Tayson tumula yuman mo amin iti inam. Ikarik, jakon iyuman kaninanang ti amin a desisyon ko. Suruwe kon ti tumakdari ti bukod ko asaka. Panagnagkampay nga umuna day ta, Reggie. Ala, agawid kan. Urayin na kan ti inam. Ala, apa yan nagbartag ka, anak ko? Ayan ti tulbak ti motor ko. Di ka ang motor, tanabartag ka. Igil ti tulbak ti motor. Ang wala ako nung dinitan. Bungag ti saraming na iti tawa. Masa? Uun, anak ko. Mabita ang arod. Ag-helmet ka nga rod, anak ko. Hello, Manong Loreto. Apay nga mawag ka. Ayan mo, Jose. Ay na, intaray da iti hospital ni Reggie. Na-disgrasya ang nagmotor. Anya, kahit kumusta ka no ti kasasaad ng ay Manong? Agsagana ka, tatagasin ka. Mapanta iti hospital ni Tamot Laang. Alang arod, Manong. Ay na, jay anak ko, aya. Nanang, Uncle, nagsakit ti Rupak. Apaya napandaan ti Rupak. Naitama iti kayo ti rupam, iti na disgrasya ka. Kat iso tinapuruan, anak ko. Anya nga hindi tsurak, Nanang. Hidya ka mo, tadyak pa'y nakita, anak ko. Mala, agpaimbag ka kaanakan. Pero hapay mo't ngamin ang nagmotor ka na bartag. Naimbag ata nalasatam na jay apan nakadisgrasyam. May kadwa abiyag mo na ito. Isa pag nakmam na jay ang napasamak. Nanang, Ala, di ka agsangit, anak ko. Agimbag ka pa'y. nakalasmatan ti Rupak, Nanang. Apay nga yakas to'y. Ala, agimbag tumulaang day tanak ko. Gagangay na ta-fresh pa'y latisugat mo. Adu nga min tinadait apa sa tarupam. Adnan adi nakayat jay asawa.
takas tuyon ti rupak. Da kayo ngamin. Ha? Pinapanaw yung amin ni Tyra. So nagbartikak. Basol yun nanang. Pakawanan na kanak ko. Di na ko mansideran. Ay ayatek ni Tyra. Diyak kabala na mapukaw ko itibiyag ko ti babae ngayon ay ayat ko. Naimbag nga oras mo, Tyra, balasang ko. Ni, da kayong magayam nanang. Sumra kayo Agyaman ak, Tyra. Balasang ko. Mabalin ka di nga agsarita kayo iti anak ko. Urayan na kayo di balay. Sika ti sapsapulan na balasang ko. Kanayon nga agsangit. Agawid ka kuman ni di balay. Kat, kumustan nga dyan anak yun nanang? Kasjay madama ti panagpaimbag na balasang ko. Agpakpakaasi agpakita ka kumaiti anak ko. Barang mabang-aran tirik nana. Sige nga Rod. Mabiit lang ang tagrubuatak, nanang. Unay kamot ngamin ng Reggie. Tila inararamid mo mat ngamin. Pakawanan na kumatayra. Ay ayag unay ti bagay. Addan adinak kayat gapu ti kastoy alangak. Sana kasta ti karabaw ti panagayat ko kan ka. Tapno panawan kay ti kasta ka sa saad mo, Reggie. Agyaman ak Tyra. Pangasim, agsublikan di ti balay. Ti saludsod. Maklunak nga taninanang mo nagsubliak di ti balayo. Uri kasano, kayat kang asikasuan. Tulungak ni nanang ang mga sikasukan ka, tapakit-kat nga rodan. Silulukat latatoy balay para kan ka, Tyra. Pakawanan na, gapu iti kinaingratak kan ka iti kalapos. Katagyaman na, tasaan mo apanawan ti anak ko, balasang ko. Pakawanandak mat ananang. Aklo na ka naglablabasak, gapu iti panang sungsungbat ko kada kayo. Awan dayjay kanya kun. Siyaktiin mo na. Amok ang napilitan ka lang nga ramid iti kasyay. Agyaman akmanan Tyra balasang ko. Kat ikarik, Diyakon pakibiyangan ti panagdenayo nga agasawa. Inino ta nagimbag ta anak ko kat apaman apimigsa nagsapul meten iti trabaho na. Diyakon pinakibiyangan ti panagdenada nga agasawa ta jak kayat asyak manen ti pakaigapuan ti sanda pagkinawatan. Kat kasi na naurnusan ti panagdenada. Kat adandua nga anak da. Alakastan ti gayem mo, Josie. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Nanang, kurang pa'y matibos-busak ang kwarta. Kasanungatan. Ay katagdis kitar taa, anak ko. Inak pa'y laumutang kin ni Antim Amaring. Naimbagaan, adda kwarta na, nanang. Adda, naglako iti baboy na idikalman. Damag ko adakkel tinaganan siya na tanatsambaan na tinangin na apresyo. Alaman nga rod, nanang. Da kayon timapan, tamabainak nga umasidag kin ni Antim Maring. Ala, tamapanak no madamdama. Lepas latay ar-aramida kejay kusina, anak ko. Apay nga minakundi abroad no awang magayang busbusan na kwarta. Nabitin nga rod tay kwarta naman ang Maring. Bayadan ng tumulaang no maka-abroad. Ay, awang kwartak nga ipautang ko. Gaputan na amuan nyo ang naglako akiti baboy. Umasidag kayo mat kanyakon. Awana hindi kwartak, imbang kukaon. Ada pangaramata kiti dayjay. Sana para pautang dayjay. Para iti pagbiagak dayjay kwarta. Kandi mat namin adaw na napikin ni Gracia. Apay saan na nanidigra? Ay sawan latang mukaon. Jakpat siya na makabroad dayjay. Sigurado mat siguro dayjayon, manang. Nawan latang mukon kunak manain. Basta awang kwarta ka may pautang ka. Isa pasensyakan garay. Sige nga rod, manang. Agyaman aklaangan.
Kamaudyanan na, nagpauit matlaangan tay gayam ko iti abroad, nanang. Imotang kakunkwana. Nanang, iso ama ituloy kun nga ipagnati papeles ko para abroad. Basit la panaganosan, maka-flight takto, nanang. Ay, naimbag pa'y katay saan ta akab-kabagyan, ta si dadaan at tumulong. Ngamjay mismo akabsat ko, naimot. Bayadan tamot, saan tamot adawatan. Ala, baybayan yun, nanang. Ti amon siguro ni auntie, sa anak ka maka-abroad. Iso ang mabuting ngagpautang, taamangan no saan tayo ang makabayad kan kwana. Huwag nga taa, alang arod, say-saya atom ti panag-apply mo, anak ko. No kasta, agap-apply ka mat para abroad, insan donita. Jack pa rinugyan, insan grasya. Plan-plan wak pa'y laan. Rugyam kit din atap numalpasan. Awang mga rod kwarta kinsan. Awang mapagutangan. Kababayin ti umutang-utang. No talaga nga interesado ka, insan, madiskitaran day ta. Talaga kayat ko, insan. Ta nagrigat ti biyag ti pagilyan tayo. Makastruk kang agpaiso iti trabaho ang basit mo ti sweldo. Kaya't ko kumamot ag negosyo ng mamamot kwarta pagpuunan. Iso nga rod nga ag-abroad ta, tapno makaurnong ta iti pagpuunan ta iti negosyo ta. Tag negosyo ta man kit di, insan. Uwin ko mga rod, insan. Ang mala, makitan tulat ta kasinsen. No kasta, makabrodan dyan anak mau ka ba guys? Wen manang maring, flight nan inton maminsan nga aldaw. Jak sumuro ta namang itulod kun kuana, tamaulawak iti biyahe. Nagadayo mo nga min ijay airport. Wen no kada tayo ababakutan. Di tayo makaanduran iti atid ga biyahe. Nasakit pa'y katibagbagian, ano kas long trip? Wen nga rod amanang. Kaya't na nga tatagbalon iti daeng. Ha? Pabalunak man iti daeng jay kaanak hak. Naimbagla pa sa rabo na itagbalin nga amo na ijabroad. Ay, jakla mo amanang. Mala, ikaktulatan, tado jay dinaeng ko abangos ije balay. Ala, nagtaktak kayo pa ang Auntie Maring. Nakamabain pa yun. Anya nagtaktak mga ibagbagam. Sigo din adinaing ko daytay di namin sa nakalman. Basta ipabalon ko kan kadaytawan. Naimbagla pa sa lubong mo iti amaw. Para manamot ay iti daeng. Naimbag ano kayat nanti? Kaya't dano maramananda. Tanaimas ti pa nagdadaing ko. Kagkasanungay, agan-anad kay ti biyahe grasya, kanakan. Pasensya, ano day talang ti may pabalon ko kinkawan. Nakaskas daaw mat day akabagis yun, nanang. Kila at saan nagbaliw ti aplaw ti angin. Apay anak ko. Ta idinaamuan nang ag-flight akon. Kasla siming patmatan. Kitila mait-itid na pa yung ipagpabalon kanya. Ay, jakman ambo iti day nga antim. Mudi nga min day nga antim. Saan amaaw-awatan ti ugali na nudaduma. Nagado inted na adaing nanang. Adapay prutas kanat natang. Kat, alaam amin dagi jay. Saan nanang? Tanadagsun. Ibatik dagi jay. Ngam di yulatan ibagbaga tapno saan nga agungat. Ay kat, makamu ka nga roda anak ko. Nakaabrodan ni kasinisin mo agrasya, Donita. Wen nga rod tatang. Naimbagpay kat ni insan ko ta nagflightan. Kaya't ko kumamata-apply nga maawang magkwarta. Ay, kat no interesado ka, agdiskitara kiti kwarta. Umutang ta. Anda nga tamang pautang kada tayo, tatang. Agdalat ta siguro mo't Ang numapilpilitan ka lang, uray saan ang nanakaw. Interesado akmot kit di tatang. Pampanunuto lang amin ti magastos. Sursuren ta dagiti kakabagyan ta.
tauray sa gabasit no maurnong mayat. Alamang nga rod tatang, tay karigatak man tagaplay. May saka mga guutang roday. Ha? Karitam to matagpabrawd ka awang mga rod busbusan nyo akwarta. Baring mapagasatan ni Donita ama ng maring. Ibaga amta saanan nga gabrawd. Gas-gastos laang dayta. Inton mapeke akas kan ni Gracia. Itaam, namidwa na peke ni Gracia. Nakatsambalangan iti may katlaw, isuan na panag. Saan mat siguro, manang? Ayaw ang kwarta. Dagijay kakasinsin tayo tasit gam, tanegosyan ti damin. Adu mo lang amang ti kwarta dang siyak. Tano siyak, adang amin urno ngak. Isa pasin siya kan, Ruday. Nagpawit di kasinsin mo. Kat nakuna na pabuludan ka kano iti busbusang nga aga bro, Donita. Ah, ay na, agyaman ako na auntie. Ay na, may tuloy ko malangan ti mangilakad iti papeles ko. Ala, say-saya atong marud balasan ko. Tapno maka-abroad kamutten, kaanakan. Kamaudyanan na, umadanin ti flight mo anak ka. Saan ang napupuutan? Nairemedyo matlaang ti kwarta. Wen nga rod tatang, adun ti utang tayo. Di mo pala panunutan rayta, tapno saan ka amay stress. Basta no maka-abroad ak katag sweldo ak. Bayadan tayo to adagos dagiti utang tayo tatang. Uwin anak ka. Nay, kung nakno asino dagiti pasaheros nga gururay diti waiting shed, na kayo magayam, Ruday, Donita. Agam, apa nakasukat kayo nga agama, papananyaw, kanadamodak kalabagahiyaw. Agabrudan to'y kaanakam manang, itulod kon iji airport. Orayan mi tay inarkilami alugan ta iso ti mangitulod ka na kamay. Ha? Ay, nukasta! Ag-flight kan, kaanakan! Wanante, apay ngaya di yung bagbagata nagdaing ako maiti balunam. Ha? Ay, uri saan ang tadaing ante? Ako na yung baglabalo na may abroad. Akaanakan. Pasalubong mo itagbalin nga amam. Ang manot swildom iyay ngay. Ay, jak pa amwanti. Oh, imposible mata. Adida yung bagati sweldo yung ijay. May mayat matla nga ano nakatrabaho akon sa akong tusong batan day tante. Tapno eksakto ti may bagak. Ay, sa bagay mo kit de. Akit, agan-anad ka nga rod ijay kaanakan. Ay na, kailiw da kan tulaki de. Na narakupon ka man Donita. Ha? Ala, auntie. Ay na, di ka mangliplipat, wine. Di ka granag, tailaklak am kay ti kararag ko. Ay, agyaman ak nga ruda, auntie. Nala, urayan dakpit Inak mangala iti balunam am merinda am ijidalan. Nagluto ak iti suman idirabi Tarayag baitan niya, urayan dak. Ni, nagdardarasin apim manaw tatang. Narod sapay agtaray. May dugmam tulang ata. Bigla matasimbing po na ante. Nakasupsuplada iti umut-utang tayo kan kuana. Wan nga rod ala, bay amlatan na niya ti makitam kan kuana anak ka. At kasanungay, kabagays. Agpaw-paw mo lang dyan anak mo iti kwarta. Ay iwan amanang, binulan na pauitan na. Kay tagilibre ka nga rodan oray pang lunch lang iti sentro. Ha? Ay katun amanang, day talagayam, mapantanubigat. Itan kaanon to pa'y tabigat. Mapantaitan, tanay mabisinak. Ramanan tamamot ti katas ng dolyar. Ha? Mala mabiit laeng aron manang, tagdegos Ay saanan? Agdegos-degos ka pa'y laang.
Agsukat kalatan, sa kagbangbang lumayatan. Ay nasa anak akomportable manang. Kabagis Ruday, mano ka dia bulan na ni Donita ije abroad. 5 bulan dan amanang. Ay kat, nawadwad mga rod ti urnong nan kan Ah. urnong mo. Ay, imbay bayad ko iti utang na itimpaw-paw it na kwarta. Apay, di kay pa'y nakabayad aya? Anda pa'y basit manang. Ininot ngamin ti pampamayan mi ngagbayad. Tapno adamot agbati kada kami Nan, mangilibre ka mga rod matiti masida tanay awan pangrabyan ading ko. Kalo kayat mo ti umay ka mga na di balay. Ta agluto akiti pangrabyan ta manang. Ay, kwa, restaurant ti kayat ko asawan. Kayat ti lutong bahay. Mangilibre ka, kastapay, ijay mga restauranten na. Alan mapantay di sintro, tayo di tangag dinner, kabagays. Agarly dinner tanya. Ilibre mo to'y manang mo, Kakaiso na nga dan di abroad nga anak mo. Share your blessings kunada nga road. Ay ka, mapantangarod manang. Awan problema iti dayta. Nabsog kamot laang, manang. Ay, wala ruday. Ay na. Iso na lang ta. Problema nun nyaman ti masida ito nagsapan. Dumagas naman ije palingkay ruday. Tayong tagpalingkay. Nakalukat pa'y mo ti palingkay ti kasto nga oras. Kuyog naman ta gumata nga kiti dadakkel nga ikan kan karne mo na. Kan nata nga sagpaw na. Ay, katuan sige, kuyugan ka, manang. No kasta, inlibre mo ni manang. Wan, garet. Ta narigat mo't no jak pagustuhan. Adun to man na may bagbaganan no kwa. Pasaray agtext nga rod kanyak. Sang kadamag na no anya ti masida. No naimas ka no ti masida o may makipangan. Ngam no ibagak aprito a fish kan dinengdeng ti sidak. Kasla makaungat pay. Anwag ka no ti ado a kwarta. No jak gumatang iti naimas a masida. At nangarod sa balay nga ugali di kamsat tagaret. Nagpakuyog pa'y kit di nagpalingki Kunak nagpakuyog laang. Ngamsak mo't ti pinagbayad na kadagidya ginatgatang na. Anyan. Binaybay aklatan Uray ta kamsat tamay. Ay, numaminsan. Uray kabsat ta. Saan amaliklikan ti manglagip iti napalabas. Di pa'y pulos agpautang idi agap-aplay dagiti anak ta. Ngamit ta nakabrodan, kaslamat asinon nga agpalpalibre. Ako namit landakil ti naitulong na iti panagabrod dagiti anak ta. Awa-awatin talatan, day kabsat ta ading kau. Saan ta kumaagurguraan? Saan ba't day, maibagak laeng manong? Hello, Nanang. Adda ipawit ko a package dita Pilipinas. Kasta ay anak ko. Katun uraya kanak ko. Ninagana kon ti karga di package, Nanang. Itad yun to kadagiti kakasinsin kan kakaanak ka. Ni antim ngay amareng, sigurado nga umapal day jay. Adamot para kan kuana, Nanang. Kan oray ni Uncle Rudy. Adda itad ko kan kuana. Ngam, siyempre, adadulata ti para kada kayo. Agyaman ak nga rod, anak ko. Sige nga rod, Nanang. Tadapi aramida, kwan. Agan anad kayo akanayon dita. Bye! Nay, si kamo gaya manang mareng, nagsapakan ngay malatew. Wen man ta umayak makikape. Kan di mo't itajay kunam nga isasangpo di package nga ipawit ni Gracia. Uwod manang, malasumrag kayo nga raw. Hagyaman nak. Anyat maikape dito balay yung ay. Adda kamote kan mais di talamisaan manang. Anya mo dagita nga ikapkapin.
Burger awan no pizza kas kada french fries ti kapim. Anyat serbi ti kadat anak mo jabrod nga no di mo enjoyan. Awan usum ko kadagita amak-makan, manang. Ay why na anya nga oras sa sumang pwede package ngay. Masapa ko mata na dapay papanak. Jak mutam mo, manang, basta itakano nga aldaw. Ang mapan kalat iti papanam taylasin kunto tay paraken ka. Ay isan, urayat langan tanay, narigat ti maunaan. Ang mga nolaan na di para kumakanyak. Kano andan di package, lukatan tayo adagusan, garek, tanay, dardara sa akwan. Ay, daytoy, kukwak dagitoy adilata. Dagitoy katenangina di department store. Naimas dagitoy, ay nanay adapin na pintas sa radyo. Ay, alaag na ito yan. Ay, manang, nanaganan sa dagitay para kada tayaw. Di mo alaan dagita ta para ka ni garit dagita. Kana kanta mo di nagpawit, awan sabsabalay. Agpidot ka kay dimot tanay, ti kaya mo dita. Saan ta naala kong tay kukwak. Tay kumalaang na inagan ken ka ti alaem. Ta urayam aning garit ti mangted ka dagita no ikan na ka. Apay aya, pakibibiyangan nak si Karuday. Agpidot ka lang ka diti kayat mong alaan dita. Mabalintag damag na. Anya day jay barok? Sa dino ka diti balay da Sir Rudy di reading ditoy. Ha? Apay jay kabsat kaw, anyat masapulyo kong kwana. Itulod mi kumatoy package na. Ha? Package? Ay kwa! Ay dito yan. Ibati yo dito yan ta. Sana makadanon tilugan iji balayda. Dito'y malang amin ti pangibat-bat sanda iti paw ita para kenkwana no daduma. Kan may sa imbilin na kanyak. Dito ti pangibat nyo iti package na. Kabsat yo ka din ni Sir Rudy na. Wow, siyak ti inaw na kabsa na. Sige nga na. Tanay, adapay itulod may. Agdardaras kami ngamin. Mabit lang nga rod, taday papirma kada kayo na. Ada kayo tinang receive iti package. Apay ngay, analukatan ti package. Kasta ka di dahi ta simbang part, manang. Wumait, nalukatan matasigod. Mas daawak nga raw. Tapi akasta ti itsura na simbang part. Damagag kumay dyan nang itulaw, ngam naladaw man nakitak. Nakapanaw dan, idinadlaw kaw. Anya? Nalayawin mo ta package mo kabagay, stanay. Makatudtudo man na yun. Uray kompormento la maitad mo kanya kaw. No ikandak, thank you. Ngam no saan, ayos lata kabagay. Hello, anak ko. Naawat kong tay package. Ang yaman Nasayat nga rod tatang. Aywan, pakidulin yung tuman gayam dyan pawit ko arilo, sing-sing kan kwintas. Regalo nga mintibus ko dagi jay. Awan mo't nakita akas ta iti package, anak ko. Ha? Ala, adda, tatang. Kitaan nyo na yung bag. Sapay nang ina ti balor dagi jay. Nginginain namin dagi jay. Imbalkot ko itinalabas itapan nyo. Naikarga iti box day jay tatang. Awan na talaga tinakitak a box. Kun nabalkot itinalabas itapan niyo. Ala, apay ngay. Saan nga minasaktiin mo na anang lukat iti package? Ta nalukatan ni dinapan ko inalay di balay da antim amareng. Anya? Nalukatan mo't nga minay, hindi napan ko inalay di balay da antim anak ko. Di mat imbagakan ka, asigo dan analukatan na simang pati package mo, Roday. Apaya siyak ti pagdamagam ngay. Diyan ang itulod ati pagdamagam. Ang mga nulinukatan day jedalan. Manang. Apay atapa, masyak ti nang lukat iti day jay. Pagatapan nakakabsamaw, pabasulan na. Mala. Di ka nga rudan agungat, manang. Nagdamagaklain. Saan ka pagpabasulan? Nala, baybayan nyo na tatang. Saan kumaday tatipamkot ang tisan niya pag kinaawatan ngagkabsat? Kasta una ti pungtot na kanyak.
Kat nagdamag aklang matanakaw. Nalabaybayan yun. No pa'y nagsayang, tadakkel ti balor day no may lako. Kan pakalaglagi pa kiti nasingpet nga amok. Awan maramidan tayo na, napukaw mo ton. Pasensya ka na nakaw. Awanak mo't nga may nidisimbang pat niya pa kay. Nala, saanan aday tati pakariribukan nyo, tatang? Day, imbadumot ti taraken mo aburias manang, pinadakkel mo pa'y gaya munti kulungan da. Wan kat sigod mat ngagtartaraka na kiti baboy. Iso adikan mas daaw. Mas daawak at nagtriple mo ti kinaadunan. Limlima laang idi ti taraken mo, ngum imbadumutan. Agkat talaga kasta Kayat ko tagpabaknag. Iso gimatang ak iti adu ataraknag. Ay nawanan. Apa na pasabak Nade. kastoy. Apa yan manang marain? Anyak sang sangitam dita kulungan ti baboy mau. Awanan. Nairaman mata na nagsakit dagiti tarakan ko. Iti agraraira sakit ti babang. Ha? Allah, naudatal na mo't aminan. Apa yan? Ay, nagsakit ang arod. Kane, di na nalasatan. Sapay nagaduda. Kasanon nga tipunak. Awanan nalugi aklaw na yan. Ay sus, sayang amanang. Sapay nagadok ti ginatang mo atarak na. Awanan, di nagpunak. Nagsayang launay. Umayak man, ading Ruday. Ay sumrak ka amanang. Ading ko. Apa nga imarakop ka? Di nakngarod paturogan ti konsensyak. Mabutbuto nga kajak mawatan ti riknak. Isu nga imayag, tao mayak agpuno. Bareng maalay-ayan ti riknak. Agpudnaw. Ano ti pudnaw? Jay mapukpukaw arilaw. Sing-sing kan kwentas ni Doneta. Siyak tinangala. Ha? Ay, napagawanan na ko ba? Inlakok day jay kat isuting gatang ko itinagado aborias. Anya? Ang mawambalang tinagmamaayan dya tinakaw ko. Napistima dagi jay tarakang kun. Ay awagan man ni Doneta ta kayat ko tagpakawang kang kuana kabagis. Sapay kumata mapakawanak. Kunak nawanan pagbaliwak. Kunak ni bakbakit ko latan ti kasjay nga ugali. Ngam bayat ti panagbaket ko ma'am amiris ko dagiti bidut ko. Mababainak kadagiti kakabagyak. Tunggal makitak ida. Gapoy ti tratok idi kadakwada. Ngam kipdi pagyamanak ta nasaya at dalat ta kanyak. Alakastan, tugayim mo maring. Alagagayam di tanti nagpatinggan, day tapakasaritan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Agyaman nakiti pa nang itulod mo kanya dito'y balay, Jordan. Awan anyaman na, kiray. Sumrag kape at agkape ka. Inton maminsan tulangan. Adapay ngamin lakad ko. Rabiin nga man dapay lalakad mo. Uy, mapan ko alaan ti abono iti ayan da boss. Uray rabi agtrabaho ka lata? Saan matkat di? Mapan ko alaan tapno masapa ak nga agabono inton bigat. Alangarod Un gayam, no saan ka abisi inton Sabado? Mabalin ka di nga agdate ta? Ha? Sa dinong hay? Sikaman mo sa dino ti kayat mo. Ay, amukon! Mang restaurant talangan. Siyak ti makamoy ti restaurant tapapanantangam sika ti makamo nga agbayad Ha? Uy, awan kay parikot. Maalak mat ka di ti bingay ko inton bigat. At dagastusan ta. Ni Jordan Martin ang itulod ken ka dito'y balay kiray anak ka.
Wen tatang, isutin ang sukon kanya kiji trabaho. Nag-overtime kayo aya. Sa makiday, Apay nga raw na naladaw ka nagawid nga ay. wen atay niya maamunak pa'y kadananang kan tatang na. Kasta aya. Simple laang matibalay da tatang. Simple laang ti panagbiag da. Okay lang na ita. Tinapatag. Nagagit kayo nga agtrabaho. Tapno saan nga agbisin ti pamilyayon tao. No may papan iti gagat, awan makunak ka ni Jordan. Tanalawa ti garden na. Isugayam day jay tinubyam, Jordan, anak ko. Wala nang. Anyat makunayo tinobyak nga ay. Napintas mo. Natangos ti agong na kan natayag pa'y. Sigurado ang napipintas kan nagugwapon to dagiti agbalin nga apu ko. Ha? Apo ko adagos mo't ibagbagayo nanang. Kasta talaga. Pagtrab-trabahuan na nga'y. Sales lady jay wagwagan nanang. Kasta gayam. Uy, padak mo't saan ang nakapagturpos iti kulehiyo. Hanggang okay laang. Tinapatag, agin inayat kayo. Anya nga iti planong kiray? Plano nga? Nalipatam ka di, tinagtutulagan tayo idi na palabas alawas. Ha? Anya ka di day jayan. Nalipatak mutan mo na. Night swimming tayo Matuloy ka noon ton Sabado. Wan gaya. Sumurot ka kadi no adalakad mo. Ay, sapay nagtulag kami iti boyfriend ko. Ag-date kami ton Sabado. Kasta yan. Ay, sayang mat beshi. Ngam di bale, adapay mat next time ako nada. Nasapa kamot anagawid ita anak ko. Ang dalakad mi itinobyak nanang. Sa dinaw, Ag-date kami man mag. ay kamayat ano kasta. Agbanding kayo mo't oray sagpaminsan. San apasig at trabaho ti pampanunutan niyo. Iso na lang ta, madanagan naklaunay nanang. Apay, anyat pagdanaga manak ko. Restaurant ka nung araw ti papanan may. Hamang iti restaurant na iti sosyal ti panganan may. Anya kumangay ita anak ko. Awan na nanang. Jaklakid di mo tiyar aramida ki jay. Adamo jay nobyam amang isurukan ka no bilang laeng. Nakababain mo't isupay lang ti mangisuro iti aramida. Awan dakas na anak ko. No talaga mo lang ay ayatan na ka. Maawatan na dayta. Kunak tumot na sosyal a restaurant ti imayan may. Jordan, okay ka kadilaan? Ha? Wine. Okay aklang. Happy ka di. Kaslasan ka nga minakomportable. Kaslaburido ka. Ha? Saan kiray? Saan? Adto ti minuda. Agpili ka matin iti kayat mo. Kat si kamulangan ti agurder. Noan niya ti order mo. Isumutan ti kanag. Kan lumabalin. Sika ko man ti agurder. Ha? At ti pagbayad mo. Ha? Sigurado ka? Wine. Alang aron. Basta ibusan ta ti orderan ta. Nay. Agda tinidor. Asan mo rayta? Sapay jak amo tag tinidor. Mangan ka na, Jordan. Sige lang. Ni, apay, di mo ka di magustuhan ti makan ngayon order ko? Ha? Saan man? Kayat ko. Sigurado ka Amangan mo no mapilpilitan ka laang. Saan matkit ni? Sa anak matan napili no may papaniti makan. Kanya pa lang aro tararamidam nga Mangantan agtinidor ka, adoy. Agyaman ak. Ay, kasanungay nga aramatan to'y tinidor. Ikarigata, tapno di na panunutan nga ignoranti ak. Tuladak kaya aramidin na. Sapay nagdakkel to'y karne ama tinidor. Ay! Anya matararamidam mo nga, Jordan? Sorry, Kiray. Jak yung kagara. Jak na-control ti panang pisik iti karne babaan ti tinidor. Timayabmutan ti karne di tarupam. Sorry, Kiray. Anya matan? Awanan
Nagdadaalan ti make-up ko. Sorry talaga. Iyag mo ta po nasak tarupa. Eh saanan? Inakagdira mo si Jessia ron. Agawit tan Jordan. Kunak man nagpasyar ta pa. Kunam nga do pa ti pagpasyaran ta. Saanan? Si Maduta kon. Ha? Si Kano kaya mo tagpasyar? Mapangkalat ta. Tano siya kagawid akon. Nay, apayan nga Anda ka di parikaw. Basta mo na akong nga gawin, no di mo pa'y kaya't gawin. Panawang kan, Jordan. Nay, nagawid ka mo't adagaw skiray. Unak ba lumarabian ka? Kan itaman pa'y adi nakaintulod jay nobiyam. Naupayak, tatang. Nay, apay, anyat nakaupayam. Ignoranti magayam da dya, Jordan. Di na mo tagtinidor ka nag-chopstick. Ha? Pinarsyakan na pa'y turupa kiti karne. Masurunak. Ha? Ay kat kaitan ti pakaupayam kan kuana. Nagrabaw mo't arasunay anak kaw. Ay no siya, big deal day jayan na rason, tatang. Saan la siguro ang nairwam I-break ko kay din, ha? Diyak kaya ti boyfriend nga ignorante. Mangibabain tulaan. Apay ako na madi ka nag-enjoy iti date yu iti nobya manakaw. Sa bali ngamin ti Jarni Kiray, kabayatan ti kadami di restaurant nana. Nay, apay ngay. Diyak ngamin amot ag tinidor. Timayab di karnya asidak, idi pinilit ko tinagtinidor. Hindi kwan, nagbaliw mo't ng timod na. Anya, Kasla na dismaya na unay kanyak. apay ngamin anag tinidor ka no di mo amo. Di ka pala nagkamot. Pinilit nakmat ngamin na nagtinidor. Mabain nakmat nga kamot Tas sosyal a restaurant tayo dyan. Kan mabain na kitinobyak. Anya, kat no i-break na ka, di okay lang. Adupay mo ti babae dita. No naupayon kan ka, kat di na kan kayat. Di mo mabalin nga ipilit ti bagim kan kwa na anak ko. Makapaupay, friend. Ignorante magayam day dya, Jordan. Di na magayam ang mutag tinidor. Anya? Day talaang tinakaupayam kan kwa na. Nagrabaw mo't arasunan. Ay, nano siya, big deal day tanabanag kanyak. Ta syempre, no da papanan mintong okasyon kat ikuyog ko, di mangibabay, no di na amutag tinidor. Iso ngay break ko kay din. Anya? Ay sus, di ka man agdardarasudos, Beshi. Agpanunot ka na imbag, sakbay nga agdesisyon ka. Hay, basta jak kaya ti ignorante a boyfriend, period. Anya tiraramidom dito balay, Jordan? Di mo mat ngamin sungsung batan dagiti tawag ko ken ka. Iso nga imayak dito yan Apay, di ka makarik na. Apay ay akasta kamot tan kiray. Ag-break tan. Anya? Apay nga akasta ti ibagbagam. Hay, basta. Ag-break tan. Jak kaya ti ignorante a boyfriend. Grabe ka mat. Masakit mat ti kasta pa nagsasaom. Gapo ka na itajak amot yag tinidor. Ibagamon nga ignoranti Kanya pa'y ngay. Apay nga yakasta. Sakto pay. Awan na pulos nang ngagmo kanyak. Sa anak anaupay ken ka nga uray bilbilan ka. Ha? Ta siyempre, saan nga umdas dahi ta arason apang isinaakin ka? Kaputa ay ayatin ka. Basta. Agsinatan, period. Awanan ba inday dya, Jordan? Apay manan aya anak kaw. Agasam. Bilbilan na kanukay din. Ha? Ay kitpudnumat nga main. Tadi kamot ngamin agdayat. Makapasuron. Ngam sana balay tayong break kon. Husto lang tinaramid ko. Tasaan lagayam nga ignorante. Judgmental pay. Nauyaw katawanan ba'y na lalakin? Di ka agsaw ti kasta. Tauray si kakit judgmental kamot. Nay, an-anwam ti ado at tinidor anak ko. Agpraktisak man mat ngagtinidor. Tapno di nakatkatawan na di akiray na nang. No kasta,
At dapay plano makisinubyan iti day di ababay. Eso ngagpraktis kamutan ngagtinidor. Sana na. Sana para kinkuha na dito nga ramidag. Itaan niya kumaaga po ang magsindubyanak pa lang iti babae akas di tigalad na. Ha? Sigurado ka? Una nang, no di na kaya ti ignorante. Jakmat kaya ti piling perfecto a tao. Ay, saan laang ba't nga iso ti babae dito'y lubong kunak manan anak ko? Upat atawanan tinapalabas. Sipod nag-break kayo kin ni Jordan. Na maging gaita. Awan pa'y matnobyom kiray. Awan pa'y ngarod mo na. Ni Jordan, adan nobya na. Sika ngay, kaano mat makirelasyon ka manan? No kasta? Adan nobya ni Jordan? Ni Clarissa, di takabang ibang abarangay tinobya na ita. Nakitak ni Clarissa ijay balayday di na minsan. Kat nakaistorya. Clarissa? Sino ang Clarissa? Ni Clarissa ami wife Ay, ha? Wen, nagasat nga ron ni Jordan. Tauray simple na atao. Kat inaklon ti may sa midwife. Kan kaya't asawan day ta, naka-move onan. Nobya ka din ni Jordan di inyawin na Marilucia. Wen, ni Clarissa. Midwife day jay, saan ka day, Maray? Wen, pare. Mas daawak nga rod, takinayat na mo ti anak ko. Nga uray simple laeng. Kasta talaga ni Ayat. Awan pilpilyin na. Ni kiray ngay, ada ka di matan nobyo na. Sipon nang break na kan Jordan. Awan mo tinyam ammo na kanyak. Kut, napintas mo ti anak mo. Jak manamaw no, anya mo ti plano na tibiyag na. Ang mga nugasat na tiyagbaak. Kasanumot nga men, grabe ti kinauyaw na. Napili launay iti agbalin anubyaw. Agoray ka. Lalaki matawal pa yung party cellphone mo, kiray. Wen, ni Charlie dayta. Sino mat data, Charlie? Boyfriend ko Nakasapul ako iti kasukat ni Jordan. Anya, taga-ano ngay mat data? Taga iti syudad. Namam mo kiti kasaran ngay natendarak idi. Inyam amom ka din kinitatang mo? Saan pa'y friend? Sana nakasapulan dayta. Tapara kanyak, may ka rin ni Charlie. Ngamin, saan nga ignorante akas ka ni Jordan? Nay, di kalman pa nagdaldalos ka, kiray anak ka. Ada bisita maya. Adda tatang. Sino nga ay? Ni Charlie. Boyfriend ko at taga syudad. Ay, nukasta, adan nobyam. Ay, salamat. Kunaklakit din nagbaak kaabalasang. Nagkunang agbaakak. Iti kasya kinapintas ko agbaakak. Sayang ati kinalasbang ko. Malangaraw. Ibagam itinobyam tagpasyar diti balay tapno maamamok man. Tatang, iso ni Charlie. Charlie, iso ni tatang ko. Naibangal daw yo, tata. Kastamat kan ka baraw. Agtugaw ka. Agyaman tata. Kumusta ti biyahe? Makabanong nga ron, tata. Rayumat gayam di ti lugar yo. Ay kat naimbag ata na anusam tinagbiyahe iti adayaw baraw. Awan ba't ngaminan ti choice, tata? Tatang, agmerienda tayo pa'y. Ituloy yun to naman damdamat tagsarita. Ala, erwar mo nga rudan tayo kape kan kamutay, anak ka. Jack agmerindan. Dakay latan kiray. Napsuka pa'y. Manak ka o. Ala sabali anadlaw ko itinobyaw. Apay tatang? Saan sabat na nairwa mitirigat na ichay. Napurmalaunay nga men. Kan kasla di na kaya ti simple amakan. Kan tintinidurin na di tinunong maikan asin data yaw. Natural at taga syudad nga ron.
Mayat kay di ata sosyal. Saan nga ignorante? Apay nga italasong batam ti awag ko, Charlie. Nagulit ka mata niya. Saan ka lang arutan na replyan? Awag ka pa lang awag. Saan ka matasigot akasta Breaktan. Anya? Breaktan. Ta sana kaskan ka ti babaeng arapap ko. Apay, anya ti di mo nagustuhan kanya kaya? Ibagang batap no amok? Sorry. Ngam sana kaya't nagtidadakkel ko apong bre ti masawa. Anya? Mabanglesan tayo na po iti sangwanam anak daw. Mangan ka na. Saan ka mabisin, tatang? Di mon panunutan jay nobyom. Tsak mo't lakursonada day jaya parakin ka ta nakaar-arte. Madlawa di makalitibak na nga pamilya. Sana na iruam iti rigat na jay. Kimandila na iti ramramay na. Talaga ka di nga agmamalasakken ayat, tatang. Ha? Sana ka no may kariti pamilya ni Charlie. Tasan ka no kaya dagiti dadakkel na ti pobre akas kanya. Daita nga ron, Kate. Kababain, ti may kamang kadakwada, anak ko. Awan ikarkarit ta. Apay, di ka mabutang nga ang mga no alilaan da kanto ijay. Ha? Isali pa ti maun. Sumapul kalangan iti sa balay. Ano dita, anak ko? Patsik nga adun to pa ti agaram kan ka. Ay, agba akaksamot atalagan. Saan? Di mo itulok Ang no talaga kasta tigasat mo akit. Aklo na anak ko. Awan mabalinta. Kiray, pagpabunyag kami intun umay alawas. Mabalinta di asikati may nga alaan mi aninang? Ha? Ako, uwan Jordan? Hanggang may kamanon ngay na dyan nga anak yung ni midwife. May katlo na. O sika, kaano ang makiasawa ka ngay? Tapno adamot anakan mi itibunyag Di mo ni palpalagip dayta. Talinipat kunti may papaniti dayta abanag. Ha? Apay ngay? Basta, awan ganas kun. O, alang ron ha? Basta may sakang to anina nga niya. Sige latan, Jordan. Pabunyagan mi tay anak mi kinilakay ko. Si kanto ti may sa aninang wan. Ay, katalalataan mo na. Ay, agpatingga akla ka din itinini ng laang. Ha? Nagadun tinanak ko iti bunyag. Ngamjak mo lang makaasawan. Madanaga na katalagan. Mas daawak mo't nga rod. Napingkas ka mo't. Ngam api nga tangay, adi ka mo't na maasawaanan. Wano, napili ka launay manan. Saan mo't? Ingkarikto pa yan itibagi ka na dagaram kanya kaklo na kadagusan nga uray simple a lalaki. Nga mauray may isang agaram kanyak. Anya? Diyak kaya tagmay may sa muna. Kaya't kukumamot ate adakad kadwak. Tekas lakan ka nga adda kabinadang mo itirigat kan ginawa. Ala, urayom latan friend. Patsik adumteng tumot tay lalaki aparakan ka. Nang namnama akitim baga tigayem ko adumteng tulat tatay lalaki para kanyak. Ngam mano atawan ti panaguray ko ngam awan matlata. Katitag tawon akon iti 50 kat adadang awanan namnamak. Apapalak da kiti batch ko. Tanda pa yan apo ko da. Ngam siyak ultimo anak kat awan. Ngam uray no kasta maklon ko ti kastoy agasat ko. Alakastan tigayem mo kiray. Alagagayam ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana!